Ardaқты қочқорлық туғандар, құрсағыңар тойдубу, қол чапқаныңар болдубу. Қалың елдің қашында мен толқындайын, жырғайын. Жалаң жақындарым ол тұрат бүгін толқындаптағы жырғайын. Герсейіп алғып ырдачылым микрофон башқача мен еңкейіп алып ырдайын. Тоқомдым бүгін тойында жақшы ойлордың ойлойлы. Шамшылықтары çoğulup бүгін шаңданған сонун той болды. Мен дағын ырдап берейін қашыңарда бол жолду. Тиземді бүгіп аламбыз, микрофондың оңдоп қойсоң болбойбу. Көңілдөгүн нерсени қапысынан болгонсуп, қашымдағы көптер сені көңілменен жойғонсуп. Мұны қайдан таптың арыс стойканы борончуға қойғонсуп. Емін айланайын асқатпай, мені түйселі қарап ұрдайын. Микрофонды қармап тұр жаман ақынды қақшатпай, жақшы болу ұрдайын. Анткенің айтар чағымда қашыңарға доңырдайын. Қармап тұр десем таптақыр алып салды тияқа. Мейлі чөнтөкө салып қой бияқа. Қолың талып кетпесін андан қомыстыңдағы күйлейін. Тойы башталғандан ұшынтып авазырақ жүрбейін. Десем елің атавыз келіп тұрған ұчыры, өкіл атап үшінтіп беріп тұрған ұчыры. Айланайын өкіл атасы ақша менен келді оқшет жеңішпеке батасы. Қанша сайып кетті деп тартып атам мұң қайғы. Жүсіп бала сағын екен деп атсам саяқпай байқұш тұрбайбы. Мейлеми 500 сомдың алайындан үйге барып жырғайлы. Емін ақша беріп атқан соң ырдап қойсом болып өткен. Айланайын өкіл атабыз ұзақ өмірі жашаңыз. 500 сом менен ушинтип түйіп тұрсын батаңыз. 500 жасқа сіз дағы чыға тұрған чағыңыз. Ақын сөзін ушинтип уға тұрған чағыңыз. Көңілдердің аябай бұра тұрған чағыңыз. Байбиче балдар менен бірі болып ұзақ өмір қарыңыз. Бекен болсын жаныңыз. Ушундай қалы тилекті өкіл ата қабыл алыңыз. Чу дегенделен ырдадым шыпырып салып жүгенді. Сіздің ырдайт екем деп таңдайға тилим бүлөнді. Болды жырғай бербеңіз 500 сомыңыз түгенді. Эми тетігі төрді қарасам қуанғансып баратам. 60 жашты қарытқан оқшошу бекен отырат. Жан апабыз менен жанатан, эмненің айтып еттеп күтіп атат жанатан. Айланайын Тоқторбайдай ағабыз, те қочқор елінде, шамшының ошол жерінде. Улық жүрген киши дейт, жерде жүрбей арғачан, бийик жүрген киши дейт. Бүгінген Бишкекке той беріп, баса тұрған ізі дейт. Ушунчаң елді чоғылтып, бақта алайған аябай торуп тұрат қардыңыз. Динаран апамдың ерчитіп алып оттой жандыңыз. Мынау кризистің малында неген 60-қа шығып алдыңыз. Өзі трактор айдап жашынан есен киши турбайбы. Кеде сүйлөп эл жұртқа чечен киши турбайбы. 40 жыл бойы байбичеге чыдаған бекем киши турбайбы. 40 жыл деген бұл эме ким көрүп тур мындайды. А дегенден айтайын куттуу болсун тоюңуз. Кудай таала буйруп есен аман болуңуз. Айланайын Тоқобай бир четим маган агамсыз. Макта турсам кашыңда акындарга жагасыз. Кантип бүгүн кетейин жүрөгүңүздүн эритпей. Жакшылыкты карачы көңүлүңүздү жибитпей. Көңілді бүгін ырдайын
Akın bolovu kadırыңızды bilişpey. Sizdin 60'ta dep kim aytat aldığı gevetеңizdi karasam askerden gelgen jigitdey. Kızgası kuvanıp turgan çağınız, Kudaydan ulu bakıtты suranıp turgan çağınız. Muna Dinaraday jarыңыздың erişitip Kuday Taala buyursa uzak ömür karыңız. Bilesiz mi Kırgızstan akın boluş kıyında? Negizin akındın tiline girgen adamlar atağı kalat kılımga. Oos degen ıldıyrak muğlam ele tokoyt murunga. Aylanayın askatpay. Bunun eki butu tıvırap, eki kolu kıvırap. Boldu bayke bütçü degen zit kulağıma şıvırap. Özü de tamada olup çarışadı dağın 10 minut açsam jığılat. İçinde 4 minut aytıp koyun çıdap turgun tıngırak. Mınavın oң жағымды karasam, sol жағымды karasam. Kuvangansıp baratam, gelgen eken tuğandar. Kuday Taala tilekti, bergen eken tuğandar. Komun salıp güymenen, bakılla vatan biyakta. Akçolukcan ecekem, akın menen işi yok. Aldırıp atat tiyakta, aylanayın ecekem. Kağılayın berekem, akındın sözün ugalı. Araktı koyu turalı, kakşagan ündün ugalı. Koğlanı koyu turalı, sayragan ündün ugalı. Mınavu salattan koyu turalı desem dele karabay tukpay tokşöt kulağı desem karap kaldın o ecemdin. Görsen ecemdin toy artından toy bolup getip atıptır çıdamı. Ecem süyünüp jürgen turbayбы, arıp üstölge varıp aldırıp, jügürüp jürgen turbayбы, toy jakşың ötse dep, kadır göngül üşintip, bilinip jürgen turbayбы, tokogустун toyunda, tolkundaylı ыңырдайлы, тети yaktı karasam, moyundарын men jaka, arıtıp atkan andan köp, sotkalaарын ap çıgıp, tartıp atkan andan köp, tartpay koysoň akında, ilgerteden arman köp, sotkaňar meyli bettesin, anı jеңişpek kantip sezbesin, bирок muna koşo tartam dep, sotkaňardын içine virus kirip ketpesin, murdagı tartıp koygondorun ölgö tüşüp öçpösün. Görse kırgızlar jakşı göröt turbayбы, bizde bakıldagan tökmösün. Mınavın oң жагымда turgandar, sol жагымда turgandar, alakanın çapkandar, magan mamileni kılgandar. Emi jaratkanım koldosun, jamandığıňar bolbosun, Kudayım ösü koldosun, kuşumduk degen bolbosun. Törüňörde buyursa, naristeler oynosun. Men emnege бүгүnkü toygo gelip kapamın, kapa bolboy bul жерге, ırdap atam atayın. Aylanayın kızıl kepke kamera görübey atam toy eğlerin çıkıp koycu suranış. Dal oşentip akın ırdap atkanda çetke çıkıp turabız. Al emi toydun eğleri, akın sözün uğanız. Aylanayın Toktorbayday janagam. Şamşı degen ayılga, eçen jolu bargamın. Eçenden kavar algamın, aylыңызга bargandan aljaktar joktur armanım. Munun aytıp atkan sebebim, Şamşı degen ayıldan ulular çıkkan degenim. Jan düynösü Kudayga jılıular çıkkan degenim. Asıllar çıkkan degenim, akınдар çıkkan degenim. Uşintip akça saybasaňar ketpeyleň ırday beremin. Munavu baygem ereken, keregeyi teňeken. Ememnenin aytayın toň eter yerin aytkanda aman bolgun berekem. Bereşen kılıp töröptür üydögün asıl eneken. Emin aylanayın Toktoru janaga, götörüldü barkыңыз. Бүгүn bolsoň 60, ejebistin erişitip, korgoşunday balkыңыз. Mış degen jayga gelipsiz, armandy jaratkanga aytыңыз. Tunuk bolsun esiňiz. Бүгүn 10 жылдан keyin buyursa jaşыңız bolsun 70. 70ke barganda tunuk bolsa dagı bir. Anda kuttуктайбыз, toy bolup oşonda daň özübüz. Anan 80 jaşka barganda bayke törde turup uşintip, karılıkkaň aldanba, anda da Kuday nasip kılsın uşintip tastorkondu jayganga. Kolsuna veriňiz argaçan, aga tuğan dostoruga, degele kolun boş bolbo. Dinaraday apabızdyň erişitip jaşыңыз barsın 90-ga, bala ketiňdiň alayın, eselep alçı kiçine. Ayavan nedumlu olup durasın kaptaldagı kişiге, özümene göңүлдүň arnavalı vırdayın, es alıp dursan özünce mikrofonu komussuz karmavalı vırdayın. 90 jaşka barganda baskan joluňuz tüs bolsun, oylogonuňuz büt bolsun. Jambıldın jaşın berisindem Toktorbayaga jaşыңыз anan 100 bolsun. Dinara baybiçeňer ököňür, 110dagın ötkülü, 110'dun damın seskile, 115'ke çıkpa dep toskol bolboyt eçbiri. Muna bu art jaktagın stoldur uruvalı ukpay atışat. Oşenti unçukpay koybosoňar anda leň içim açışat. Kıskası jakşılıktın barısın.
Ырдайлы деп келгенбіз, өкөңөргө буйурса, толкунданып анамбыз жыргайлы деп келгенбіз. Эмиң эсен аман болуңуз, Токторбайдай жанагам, Динарадай апабыз отура бербей ал жерге жаныма келип коюңуз. Мунунда дагы сыры бар, балдарыңар биригип, келиндериңер сүйүнүп, кыздарыңар чуркашып, бакыттын сонун урташып, бир китеп даярдадык эле силерге. Балдарыңар кеп айтат, ошол жазган китепти Жеңишбек байкең өзүңүз балдарымдын атынан берип койчу деп айтат. Айланайын карылар жери бар жерде элдин багы бар. Ушундай агалардын тилеги отурган элди дарылар. Бирөө келип калдыбы, точнасын сайдыбы, жагып атат негедир чөнтөгүмдөгүң алдыгы. Куттуу болсун тоюңуз, мен сизди көрүп кубандым. Токторбай Динары деген бир момундай сонун китеп чыгардым. Ичинде толгон ырылар бар, кубат берер өмүргө. Мунун алып жүргүлө көңүлгө. Сонун ырылар жазылган Токторбай Динары жөнүндө. Китеп деген эстелик небере менен чөбөрө дайыма жүрөт эскерип. Ошондуктан айтарым, небереңиз көп болсун, чөбөрөңүз көп болсун. Бир небереңер буйрусаң аскатта эл башкарган жан болсун. Бир небереңер ушинтип китеп жазган тили ширин бал болсун. Бир небереңер буйруса 40 жылдан кийин кыйналып аткан кыргызга падыша болсун, хан болсун. Эми мынабу китепти Кудай Таала буйрусун. Батаңыздарды токуңуз, үйгө барганда шашпай, диванга жатып алып окуңуз. Балдарыңыздын атынан ушундай китеп тартуулап, сүйүнүп атабыз өзүбүз. Ушул китепти 150 үйгө чыкканча окуй берип, көңөрдүн турнабайдай болсун көзүңүз. Силерди жакшы көрөбүз, келгендерге рахмат, ак тилегин ушинтип бергендерге рахмат. Мен болсо бакылдап атам биякта, Жеңишбек акын эрте бүтсө деп ырчылардын баарысы күтүп атат тиякта. Жылдыздардын баарысын күттүрүп коюп, бул жерде бакылдай берсем уятта. Осман сөздөр куюлса кеп дегендин белгиси, капталга тамада келип алган ал кет дегендин белгиси. Андан агайын тууган барыңа келгендерге рахмат, ак тилегин ушинтип бергендерге рахмат. Бөксөрүп калса жан дүйнө үргүлкү менен баккыла, келбеген шамшылыктын баарынан бизден салам айткыла. Эсен аман келдиң эр шамшы деген, айылган эсен аман кайткыла. Силерде бир туугандардын тоюна бакылдаганым жакшы да. 60, 70, 80, 90 тойлор болот астыда. Ошондо дагы келели бакылдап ырдап берели. Ар качан сыйлап жүрөбүз силердей ата энени. Балдарыңарга рахмат. Пайгамбарыбыз кеп айткан улуу макалды кынаптап, бейиш деген эненин таманында деп айткан, бейиш деген атанын каранында деп айткан. Ата энеңерди коргулбай карагыла деп айткан, кир жугуспа таптакыр кабагына деп айткан. Муну айтып аткан себебим, кабыл алгыла карачы сүйүнтүп аткан моментип сонун китептин белегин. Акын айткан оюмуна баса турган жолмуна. Ой, кочкорлуктар эмесең эмгекчилдик бир акын барсын деймин ордуна. Көрүшкөнчө баарыңар эсен аман болгула. А менин жаттаган ырым түгөндү гана бир алакан чап койгулу.